Assalamualaikum teman-teman. Iya teh mini vlog pertama Abi. Iya teh Abi nuju latihan nari guys. Biasa nama sok seueur nu latihan teh. Tapi iya teh duka kamarana teh latihan. Siga nama nuju liburan guys. Sabab Abi macan diajak liburan ku si ibu, jadi Abi mah latihan. Cek ibu daripada amang mendingan latihan. Tah orang percepat wae video latihan nate. Santos latihan teh Abi karaos lapar guys. Jadi uih latihan teh Abi diajak ngami ayam ku si ibu. Mie ayam di dia teh enak pisan guys. Saha anu pernah jajan di dia coba komen. Lain mie ayam ge di dia ge aya baso guys. Komplit pokona masok enggal cobian. Oke.